Ole tuntuma chuan regulator rectifier RR Unit kan ti ani chungchang kha kan zir ho lo kanga hi Suzuki Gixxer chu ma sa ho khan ya hi regulator chalo kha ani a hi thar lei ni a hi regulator chalo dan hi ami hlui vo chunga battery connect che khan lai hian helai hi a fuse vo na lai khan ta lai hi wer hi asawa a khurum rum rubber kha ka nga ti kan a wer kha sal tu ka rubber kha rum kang khurum rum thin ani chu regulator chat lo da na ya thang khat regulator chat lo da chuan battery te atiang khan a charge thei lo ringot ta amaro chu hemi regulator chat lo da na hi chu tu ka sei ang kha lo ni ta chuan a hmain hi fuse walo hian hemi hemi thir hemi dar le lam dar hi te khan an thun zom topa fuse om li lo dan chu a thalo lu tuka a hlom lu tuka ni in wearing a cut out where fuse thei tur chat thei tura da mi lo ang wal khani ta tuna antenna current khoi mala kal dik lo lo tang sela la fuse chat turam lo khachon la hi a chat thei don lo ni where kha kang vak thei don ni chu thilom thei ani a la hian fuse engamo kal dik current kal dik lo khoi dik lo lom pal puwa la fuse chat mi thei tur khatin da nge kha him berani chuan Gixxer regulator na thodan bi ka hi chuan thodan big te mela tlem zawng ron soinga ituna hem battery kan fit lo ta battery tel lo hian I khikin anung thei tho ani mo regulator thapa nga ya chuan hi battery regulator thar ni ta kan khik chin lo kanga battery kha kan fit lo ta khik china ole men ringa ti hian regulator thar pin kha kan an plaka ka phoya chon regulator hlui hi kan vua le chinanga khik le chin do ni battery chu kan connect ri lo mei tonga chan chu lai wer hi tum tha vek to a wer sat lu tu ko wang khan atom tu ra barakha kang khem na sa to tu kan ichumo chun hemi hi kang le me don sia battery chu kan connect ri to lo menga hian awlsam do in regulator thalo kha len chin lok don ni china ka sei tong khan battery tel lo khan regulator tha chuan nung thei ta hi tuna hian regulator hlui kan vua battery tel lo bak ng khik le china switch kan ona ta point ona je chu hemi Suzuki Gixxer big a hin regulator top pakhat chu atia regulator thapa nga ya khachuan eta spa kha fa pe thei ni chu mo regulator thu in kal tina ni ta ignition coil current pe tu po chuan regulator vua lo po khan battery acha chuan battery mang khan anung thei ta ni battery connect khan mo regulator vua mi lo pon amai ro chu battery vua lo chuan regulator kha acha ti le thungai ni omje chu acha ve kha athil tha ber chu ni a china sei tong khan regulator thalo dan hi chang om thei ta china sei tong khan
battery a low zel chuan battery thapa ngai battery a hrisel that chuan mo battery a low le zel chuan regulator ani theia magnetic coil line magnetic coil problem ani thei boka magnetic coil lampang a that vek chuan regulator thalo khan battery a charge thei lo boka chuan tuna a that lo dan hi chu I soitong khan battery connection aware hi aron savaka akhurum rum thei ni mo are phei chon wire kang chevek thei doni chu bang chon ta hin fuse ta turani akhatia wire engemaw kang chia om lo nang khan hela hin a chatanga ti khan enge wire kang chia kha om zel don lo ni lai hi nine disconnect makanga helai fuse cha chuan tuna hi chuan regulator kha regulator thalo lan dan pakhat chu ani regulator tha kan connect le chinanga ron entir le connecta battery ai vo me lo engma battery ang man vo lo wa kana chiang viau in ka sia chian lo chuan comments lamai zo theng